korona nije dovoljna. Bill Gates već priča o novoj, apokaliptičnoj pandemiji. Globalistički pokrovitelj Svetske zdravstvene organizacije Bill Gates rekao da je za The Wall Street Journal da je za čovečanstvo sada najvažnije da bude spremno da za najkraće vreme stvara nove vakcine. Bill Gates kaže da je korona ništa u odnosu na ono šta nas čeka. Naglasio je da će buduća pandemija biti desetine puta gori od sadašnje i upozorio, svet ne čini dovoljno da se pripremi za tu pandemiju. Ljudi moraju da nauče da naprave novu vakcinu tokom prvih 100 dana i da u tom istom stvori potrebne kapacitete za njihovu masovnu proizvodnju, rekao je on. Gates je pre 6 godina govorio da će pandemije biti najveći globalni problem. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.